Hello. Yebo. Ngiyaphila njani? Unkosi wakuphi? Ulothembi. Unjani? Ngithi uThembi uyeza ngapho ngizamfaka ku-Uber manje ngoba bengithi ngizamletha mina manje kumele ngiye emsebenzini, so ngizamrequestela i-Uber njengamanje uyeza nje njengamanje. I-Uber uvela ngaphi? I-Uber kabani? Usuke eDeepsloot uzalichazela konke, uzalichazela ukuthi kwenzakalani uma efika la. All right. Okay. Iyasuka khona manje mama, iyasuka khona manje. All right. Ngiyabonga. Uthembi. I-Uber. Thembi. Ya, sesifikile Thembi iyo le ndawo. Yikho lapha sikufanele sifonele umama azokuthatha. Hello? Ya, sesikhona phansi sesifikile. Sengazokuzonithatha uThembi. Sesifikile phansi. Okay. Ngiyeza manje. Okay, uyeza manje? Yes. All right. Okay, thank you. Ya, Thembi uthi uyeza manje mama ezokuthatha. So asithi ukulinda kancane. Uyafika manje. Thembi, mama ngathi uthatha isikhathi ukufika, ngathi senzokubeka lapha ngoba sengisuke ngathola enye trip. Ngizacabanga ukuthi uzayehla umlinde phansi. Kodwa hayi ngisho uyafika manje. So ngicabanga ukuthi umlinde phansi. Okay.
wathi uhambe South Africa yofuna impilo Ngasala logogo elupane ngifunda umoya Wangitshela ngothando athi ngikhumbule ikhaya Kodwa inhliziyo yami yalala emgwaqweni yomubi Ngabona mfana omuhle wakhuluma ngamakusosa Ngathi mhla uthando lungangisusa lobu buhlungu Kodwa indlela emfishane yangenza ngalehlelo Mama ngilahlekile Mama ngilahlekile Ngabambana lo mfana Ngaqiba umntwana Oh mama ngilahlekile Mama ngilahlekile Nagoduka mina ngawe Ngafika ngedwa Sayegoli siphuphuteka sithi impilo izosivulela Kodwa emnyameni wemisebenzi sathola indlu engelamusa Wathi sekusiba nzima wathi akuthula indaba Inhliziyo yami yakhala kodwa mina ngavuma Ngasala ngifihla inyembezi Ngisaba ilizwi kagogo Ngasaba lothando lwamanga Ngesaba ukwephula ikhaya Lawo mawu amabi Angilandelele busuku Mama ngilahlekile Mama ngilahlekile Ngabambana lo mfana Ngaqiba umntwana Oh mama ngilahlekile Mama ngilahlekile Akuduka ngililimele Ngafika ngedwa Ngabuya endlini kamawa wakhe Ngahlala ngaphansi kwesandla sakhe Kade ngikhala ngedwa Ngifune intethelelo Gogo ngithi ngiyakholisa Ngiphula imithetho yokuphila Ngifisa ngabe ngilalele Lapho mama esuka ekhaya Tshela mina mntanami ubekwa yini la Ubekwa yini Ugogo uyakwazi ukuthi lapha ukhalelani Njela mntanami ukhalelani Ulethwa yini ubekwa yini la Musukhala phela untsheli ukuthi uhamba njani Ngizoba kwazi njani ukuthi uhamba njani mina wena ungafuni ukuntshela Tshela mina umama wakho mntanami Ungakhali phela ungakhali sondela ungakhali Ungakhali thula Musukhala phela nawe Thembi mina yazami ukukubuza lapha ukuthi untshela uhamba njani ngikusize Mara wena uyakhala akutsho lokuthi uhamba njani uyagula yini Manje uyuqhula lapha angazi uhamba nje awufuni ukuntshela Ngifonela umalume wakho manje maybe usungakhuluma usungathi ukuthi uhamba njani Khuluma phela Thembi bayithi hey
Khuluma. Uhamba njani? Khuluma mntanami, ngitshela mina. Ngitshela mina mntanami, uhamba njani? Kuhamba njani? Thula ungakhali wezwe. Konke kuzolunga. Kuzolunga konke ungakhali wezwe. Thula. Ubuzongitshela nje nxa sokufanele isikhathi sesifikile sokuthi ungitshele ngikhona lapha. As long as usufikile la sengingakusiza nje ngakho konke nje okufunayo ungitshele noma yini ngizokusiza mntanami. Ugogo yena yakwazi ukuthi ulapha yini. Khuluma phela Thembi. Yazothembi so. Angazi ukuthi uhamba njani. Manje awukhulumi uthule mina ngizoyenza ngizokwazi njani ukuthi uhlushwa yini. Khona ngapho uthutsha uthiwa uthutshe distribute. Ubukobani khona ngale Thembi. Ungakhali phela ungakhali. Ungakhali. Thule. Hawu kanti Chomi kuphi na bangasafuni ukubhadala bangasafuni ukhokha imali phela uzolusuke late Uzosuke late. Suke ngabo 2 ngitshela ukuthi hayi phela akungasenight ngama hours ngathi yangazi but ucina ikhiphile. Hey at least phela ngoba wena usebenzile mina ngisebenzanga next bekuchile nje ngana. Why? Vele ngisebenzanga lutho futhi lapho ndi stress. Hayi. Nje vele this week imampara week 5 yasivikile imali ke leli. Yeah, ishilo sokunext week kuzoba right. Nje kumele ube right, kumele sikhokha ama rent. Yeah, sike siphuze nje izibandayo, sike siyegida etown ngani. Yeah. Hesh ngani ngibona ngikhona lapha mfethu. Yena ubuye kanje ungekho right yini? Yeah, le stress mfethu uThembi phela ukhona. Uthembi. Umntanami uthembisile sibini. Kanjani? Ngwambizi le. Ngibizo kwami. Akho mfethu shaya. Akakho school. Usesikole. Manje. Yama ngazi sho ukuthi uvelaphi ngiyele sibifoni ekseni uvela ngumfana uthiwa ngiNkosi. Ethi ngifuna i-address yami lethu Thembi usokoswa ngathi. Uthembi to kumbe hayi vela istory sami mina ngisi-understand ngoba manje nje involve igama elithi Thembi nje. Ngamangala ukuthi kathi uThembi ufunani la. Wena noNkosi uyamazi? Ayimazi. Uthe basuke distributi. Basuke uthe basuke distributi isuka leThembi distributi ubuye la. Hayi uThembi sasuke ekhaya zafika edistributi. Ufika njani edistributi? Uloba nanazi. Anikwazi la ngithi uThembi wakhona manje ngibuza kakhulu. Ekhaya bathi Ekhaya ngizama ukufonela igogo umama ngahle. Ufuna kangeni kwaTsapha angitholi ngaze ngifone umfana wamakhelwane la ithe uzohambisa umbili ukuthi ngifonile ngikhuluma naye. La manje naye akaphendukile impendulo ukuthi uthole ngeke amthola. ngithemba ifundi beyishule uthuli. Uyakhala kakhulu. Wakhe ukubihla kuphela yakala. Ngistress ngombana ngicela lapha ubuye ekhulu. Ngiyabuza ukuthi Thembi uhamba njani ubelaphi wakhe ukukhala.
Thembi. Awusakhulile uThembi. Sabona Thembi. Yaphila sisi. Ukhulisile esikhaya. Ngikhulisile ne. Yaphila sisi. Uvakashela umama. Nihlale lapha eceleni kwakhe esikhaya. Yaphila sisi. Sangazi mina. Mama wakho omkhulu Thembi. Ungangithembi yezwa. Avela ngekale ngazi ngamcela emncane phela ukuthi. Ya hayi ngicela ukubona. Emncane shemwe. Ngicela emncane but masukhulile. Ungangithembi. Fana nomama wakho yezwa. Alright. Ubuye noba Thembi. Yini wangathi uyabandelwa isikhaya? Yabanda Sikhaya ngibushelele khona la. ahlele kahle kanje. Phela kanje umbathi ingubo. Udlile nje sikhaya. Awulambanga? Ngiyabona nje. Akalambanga sikhaya. Angazi ngoba ngishelele la uyazi mina mphephi. Awukwazi ukuthi umntana engadlanga. Baye ngoba ekhala uyambo. Uyakhala nje. Mhlawumbe uyambekezelela. Akafuni ukukhuluma usumbuze kangayi khona la. Uzokhuluma meke ungamjahi. Akekho right angithi. Angifunele into yokudla phandle. Right. Ngothenga ukudla. Ngikudla. Okay. Bese kuzosala ukutshela. Wena ufuna ukuphathele? Hayi, lutho. Ungaphatheli lutho mina. Ngithengile nje into efudumala echisayo. Alright. Azoyidla. Asale phela ekutshela ngoba hey sengikhathile ukulikhini. Hey. Singakhuluma sisi. Singakhuluma. Mfana. Yazi ngizizwa ngifree mfana. Hey. Umuntu wesesenkingeni. Yazi ngizizwa ngethula umthwalo. Ngethula umthwalo kodwa. Phela vele wavuma njani umntwana lo ube nengola unjeni. Delani ndoda. Ngasengatsho izindoda. Kwakuyilahla ndoda, kwakuyilahla. Nankosi vele ndoda yazi anizwisisi. Yena wena lo mntwana lo umjabulisa njani ibhodi umntwana wesikole? Uzombala uzojabulisa ibhodi. No, mandi mfethu. Yazini. Awuthi ngizochayela isitori sonke, ngitshela isitori sonke uzwisise. Hayi, ndoda bekungekho lula ndoda. Bekungekho lula. Wakhe sisona nonkosi besengesikhathi singanandi thandana. Inkosi ngathi kahle zaqala ukuthandana kahle ngoDisemba. Kodwa bethi mayebuya ekhaya nje isikhathi esiningi ezodeliver ngiphathele izinto ayebuyela zo from ngapha eGoli. Izinto ezinjani lezo? Ugogo besithini mawufika lazo bezibona ugogo? No ndoda, yabona Delani umntwana yena.
umntwana ngabakwazi kudala vele yabona ngesikhathi sihlala siya deliver lapha le uncle yabo. So umntwana ngangibona vele. Ngibona ukuthi hayi yabo lokho i-upcoming lokho uzoba hot yabo. So umntwana ngase ngenza show ukuthi every time masiya deliver lapha ngiphathela something nyane yabo. Boma chocolate, boma yogurt, yabo into ezifana nalezo nje. Yeah. So phela vele Chris wayebona. Ubani? Wayebona yonke into osiza la nje. Uyawazi nje yonke into. Magriza. Magriza mfethu angibona ukuthi ngabe cava. Usho manje? Hayi. Gogo engakaze bona. Ngangimfihlela ngihambe ngiyodlala abangani bami esikole. Okay, manje la selirobhana njani thize libuye eGoli? Hayi, yazi ngikutshele, yabo ngoDisemba lapha ya. Christmas. Lwana kwakukhona ezitolo. Fana. Mina ngazi mbe ukuthi lapha ngase ngihlabile lami ndoda. Ndoda ngitshela ukuthi umntwana ngathi ngibheka so awushaya ibhamshoti kwalungisa inwele kanje. Mina hayi no lokho sokushaya lokho sokuvuthiwe lokho. Hayi ngoda vele nawo kwazi ukuthi uvike ngalokho uvika ngakho. Wena lo mntana nje wambona ngathi vele underage. Awubona kahle. Hayi. Yelani mfethu angiviki ndoda. Hayi ukuthi ngiyavika ndoda. Hayi angiviki ndoda. Yazi. Wahamba ngemoto kamalume wakhe nale abalayisha ngayo. Sesithi ngimphelezele kiyo. Ngoba esabuthi uma abantu bengadakwa bengayishaya window screen. Ngayingena emotweni sayikibo masifika. Sangena endlini yakhe. Okay, wena wawuphuze khona ungaphuzanga utshwala. Sasiphuze sonke mina layo. Obunye utshwala babunuka ngathi chocolate so babumnandi bona. Ayithi buyela beGoli. Okay, siwasebenzakalani? Ndoda. Bese kumntwana kwakungayazi amarula fana. Wahle angithi kona kwakusiza ngathi ichocolate. Ayishaya 2 minutes ayisisekhanda. Wasokuyiko sokungidonsa vele khona lapho manje ngangizwelezani ndoda lami. Bana. Ngathi manje ngithi ngiyathi thola sealed baba. Ngiyakutshela. Sealed baba. Buhlungu obukhulu ngabuzwe ekuseni ngoba ngangihamba nzima lokuhamba nzima. Manje ugogo wathulelephi? Ugogo wayecabanga ukuthi ulalephi mawungekho ekhaya? Ugogo vele ambona ukuthi akabonanga vele ukuthi ngangiyeke ekhaya, akakwazi ukuthi ngilalanga ekhaya. Ngoba kuthiwa wayephakanyiswa kuye etshwaleni koSavivian. Mina ngafika ekusananeni ngathola esendlini nje babefike bamlahlela kuphela endlini bamtshiya khoza amtholelele phansi esehlanziwe ukuhlanza. Kanti ugogo uyabuthanda kakhulu utshwala? Kakhulu. Ugogo uyabunatha utshwala. Kwesinye isikhathi uyahamba 3 days sonke engajiki ekhaya ngisale ngiyi-1. Ehambe yonatha engazwa nje uthobula utshwala somewhere. Uyahamba kuqala kuze kuyephela ikhwebuye ekhaya. Sorry nanane. Manje cabanga ukuthi waspora nini mngani wami? Awubhekile nje wena. Ndoda, uyabona khonapho ke. But yazi ngicabanga ukuthi khonapho kubo December, January because uzocabanga ukuthi phela mina ngoDecember lapha. Almost uDecember wonke vele ngisekhaya. Sathi layisha itrip yokuqala vele lapha lo uncle. Vele ngahle ngahlala ekhaya lapha. Then after Christmas khona lapho vele umntwana ase ngikukhera almost every day. So angazi khonapho December or January khona lapho. Cabanga ukuthi yikho lapho vele manje lo mntwana wokhera njani lo mntwana lo? Wayengahlali nabadala? Abadala. Hlala noMagriza, wehlala noMagriza wakhe kanti. Hlala noMagriza ndoda. Manje kodwa uMagriza lwana yazi. Hayi uMagriza lwana ngezinye ndoda. Wesindoda umama umntwana lo akaya ekhaya vele.
Hayi ekhaya. Hayi angazi uyathumela kuphela kodwa ukuthi ahambe ekhaya akahambi manje akanohlala lo magriza kuphela. Magriza wakhona Hayi. Inkinga phela le. ngento inyanga uFebruary noMarch then April unkosi wabuya ekhaya ngamtshela but yena wathi kimi into ejayelekileyo ngakule ndaba lakho but mina ngathi ngibonile ukuthi wasekho right. Yena ngamtshela ukuthi Hayi kodwa Nkosi yezwe la madoda liyazenza izinto. Hayi. Ayazenza shini. no delani ndoda yazi ndoda ngitshela iqiniso ndoda ngadunyelwa likhanda ndoda umntwana engitshela ndoda dunyelwa likhanda ngaswela ukuthi manje ngizayenzani ndoda ya so manje phela mina awumele ukuthi ngize lapha awumele ukuthi ngiphenduke izikolo zazizavuka zivulwe awumele ukuthi mina izikolo zivulwa mina awumele ukuthi ngize ngapha so umntwana wabethi ucela ukuthi aze yimi azongivalelisa hayi mina sharp okay azwakala umntwana ndoda hayi kube mnandi besharp yabo ekseni sengithi umntwana ngithi umntwana phela kukhapha ubuyele umntwana wavele wangibambela iqolo ndoda athi yena akayindaba hawu kanjani manje mntwana umntwana ngitshela ethi khona yena ufuna ukuza lami eGoli ngoba yena ngeke asale ekhaya lo mthwalo wami ngithi hayibo kanjani manje athi hayi yena akwenzi vele abantu uzakhangelana njani labantu uzothini esikole abangani bakhe ndoda hayi angibona hayi ya ndoda so So sisiyena nguye wathi libuye lonke ngapha eGoli. hayi yimi ngamtshela ukuthi ayenze ukuthi ngisale ekhaya kwakungayenza ukuthi ngisale ekhaya abantu babeza ngithini esikoleni nganzathini so ngamtshela ukuthi ayenze ukuthi ngisale okungcono ukuthi ngijikise ekhaya mase nomntwana sengibelethile. Okay, so kwasekwenzakala Okay, sisi ungaqhubeka. Khuluma. Khuluma sisi. Qhubeka sisi. Qhubeka wasekusithi. Wathatha ukudla kwakhudla sokhuluma manje uzodlila ngithi thatha ukudla kwakhudla. Safika kahle deep sleep. Stimmers be. so
so uyabona yikho ngaplana ukuthi njani ungcono ngihambe la siye eDeep Sloot because kongayenza ukuthi ngize la lapha uyabona sihlala sonke ndoda la ozothina ubona sengibuya le chair lapha yabo so ngabona ungcono ukuthi njani ungcono ngiye la eDeep Sloot athi ufana wathi bese eKapa wangitshela isikhiye sakhe sangale oh ayindoda kodwa why vele ungamsanga kumamakhe wahamba la kumamakhe wamshiya khona ngoba kubufana wabuya emalangeni lapho bozoyenza njani delani ndoda layo man ungibeka amabala ndoda angiconfused ndoda angizoyenzani kanti lami ndoda kahle kahle into engase ngiyiplanile vele ukuthi njani senze iabortion uThemba buyele ekhaya abortion inkosi delani abortion inkosi oh mfethu I understand hayi inkosi hayi delani ndoda lawo manje nxa sengijira nguwe ndoda yazi ucabanga ndoda uThembi phela sathi ukusuka kahle kahle ukuza la vele egoli vele isinqumo engasithatha nzima but angela choice ndoda uThembi phela mina ngayala ukuza la lapho oqala wathi khona okay fine makuyi ukuthi ngiyamshiya ekhaya yena uzoya emapholiseni aye ukuthi mina ngamrep why right why right ndoda why right hayi delani ndoda why right akho kunye why right hayi ngoba so la ngabona ke ndoda ukuthi uyabona manje mangingamchiya obvious vele uzayangireport emapholiseni futhi mina impilo yami yayiza isimo shayela athi okay fine ngcono ngizela ke egoli la yabo ukubuya kwami naye so yeah fethu so ngathatha inamba lapha kwamanye amapost yabo amapost ana la agcwele lapha estradeni lapha leabortion yikho ke ngathola khona inamba yakhona ngahamba ngahlangana leNigeria la khona yanginikeza iphilisi la khona yabo okay wasewenzakala ngifike eDeep Sloot semangiqeda ukudla iyogathi angikweni ngaqalisa ukusikwa yisisu isikhathana esincane sekugcwele igazi kanti behla ngenyawo I bled about 6 days ungase ngibone sengibuyela ngizohlela umuntu owangilethayo nala emhlabeni So utheni mntana?
Thembi. Vuka. Anyisi. Angifuna nje kahle. Ngifuna nje kahle namhlanje ukuthi yini le engake nifihlelwayo mina. Ngicela ukuthi ngicela uvulele intwana, ngicela ayesi. Angikhululela amehlo la. Namhlanje ngifuna ukuthi ungitshele ukuthi yini le engake ungifihlela yona okwazi ukuthi uhambe uyitshela uDudu vele wena umazela ngapho ungazisuzu umtshele izindaba mina ufihlele nyingi umamakho ngikuzali. Ngicela ukuthi uvuke ungitshele namhlanje kahle ukuthi yini le engaka ongifihlela yona. Yini engaka? Ungazobheka phela phansi phezulu. Ngicela ukuthi ungitshele manje. Ngicela ungitshele. Ngicela ngisukuma la. Sukuma. Ngabe ukuthi awufuni ukungitshela ukuthi yini le engaka ongifihlela yona ekulethe lapha eGoli. Usuka khona le wathebe district yakho lapho vela khona. Uzohamba ehlala kuDudu le. La nesithini. Ngophakisa uphume lapha phezulu kombhede. Sukuma. Awuyizwa. Ngophakisa. Namhlanje nje ngiyakuchiya kuDudu. Uyahlala khona ngitshela ngiyose kumamakho. Ngiyoswa kubhotshayo ngithi. Asala. Hayibo sikhangezi wenza umntwana. Yayisisi ungazombuza ukuthi ngibenzani umntwana. Ungazombuza ukuthi ngibenzani umntwana. Ngize la ukuthi namhlanje ngizonitshela ukuthi yini le engaka elimfihlelayo yona. Namhlanje la lesingayi ilanga lesi4. Lingantshela ukuthi wenzakalani ngaye. Ekhetha ukutshela wena. Hayi mina umamakhe omzalayo. Ayeke namhlanje ngifuna ngitshele ukuthi kwenzakalani. Hayi sikhangezi wehlisa umoya. Manje thi yehlisa umoya. Uma uyehlile sisi. Uma uyehlile ngifuna ngitshele namhlanje ukuthi kwenzakalani. Angeke ngizohlala umntwana mina emzini wami. Umntwana engantsheli inkinga zakhe. Ekhetha ukuthi atshele wena. Lapho nje wesiphathi ukuthi ubuye eqhula ebiye emzini wami. Namhlanje la lesingayibeli 4. Lokho ehlezi lo mntwana ngikwazi ukuthi uhlutshwa yini. Manje imbuza nje yakhala angikwazi nje. Ngicela ukuthi alintshele namhlanje ukuthi yini le engaka elimfihlela yona o esizomshiya la. Uzosala la wathi nguwe wena sokunikawa nje manje uzomshiya ke la. Ehlisa umoya silungiseni kahle. Ihlalela. Athele sisinganje ukuthi ngehlisa umoya. Umoya ngizowehlisa mhla esengitshelile futhi nothi mhla esengitshelile manje ukuthi yini le engaka akhetha ukuthi ayitshele wena angayitsheli mina. Hlala phansi sisi. Hayi ke ngizohlala phansi. Sengifuna ngilintshele ukuthi yini le engaka elimfihlelayo. Saphela umoya hlala phansi sisilungisa izinto ngendlela eright izinto azilungiswa. Hayi ngitshele phela ngitshela nini? Oh lithula lifuna ukungitshela alright. Hamba sikhamba. Hamba. Sinoleke into yaboqalisa ukuyenza uhleli wena uhamba empilweni yami uphuma kuphela. Ongasuka oqala. Thembi ukhuluma nami kanjalo. Wena sika. Uyanyamalala wena empilweni yami. Lo wenza lwanjishiya wena. Wengcine ngile 5 years sika. 5 years. Wahamba wachiya umntwana le 5 years. Wanyamalala wena. Wabuya sekule 11 years. Khale uyakwazi ngenga years. Uyakwazi kodwa uzoma lapha ngwami ufuna ngenzeni ufuna njabule ngithi na umama I'm 16 years kangagcina ngile 11 busy la eGoli ubhemana notshwala uphuzana ubhemana nokuphuzana notshwala uzanisiza yeye wena mntwana ayeke ukhulume nami kanjalo akhuluma nami kanjalo umntana lo ngithi wena Thembi ukhuluma nami kanjalo awachiya lokho wena mazona ukuthi umuntu onjani ngithi uyamakhuluma nami kanjalo ukhuluma wangwalana ungadlanga wena mntwana I didn't need imali yakho, I didn't need ukudla. Why ngahamba esikole ungela uniform? Yeyi, lapho uthumsini. Anginendaba nazo zonke lezi zinto mina sike ngifuna wena. Ngifuna umama wami mina sike. Ngifuna wena. Abadla ngokela wengwayenza. Ayibenzani sapota wena. Awukhona wena. Awubo ende futhi awubo. Ngicela umama wakho wena mina ngikhona. Ngicela umuntu omdala ngothula namahlanzo mina sike. Ukhuluma nomama kahle. No,
Yabona futhi awuboni umntwana omdlwenguli. Yazi awuboni. Amandla ami wonke esikhulu wena la unakakhumbamba. Wena unakakhumbamba ngekhumba lomntwana ami la. Hawu. And awuboni futhi awuboni. Awukhulumela lo mama kathi. Yabona ngisebenzela wena. Ngisebenzela wena. Womzimba wami lo. Hlala phansi sikha. Uyakwazi lokuthi wena mntwana. Uyabona. Umoya sikhali yakhuluma kahle. Thembi, umama wadlule endaweni ezinzima naye ungamblame. Yehlisa umoya naye kubuhlungu kuye kuningi osokumehlela. Lina lo yithu sikha uyazi. Nidinga uunderstandana likhuluma izinto ngendlela eright ni understandana. Hayi ngendlela kanje sikha umdala. Angeke uyenza izinto ngendlela kanje umntwana yena uzoyenzani? Yabona umntwana angeke akhulume lami kanjalo. Sikhaya. Angeke akhulume lami kanjalo ngile bunzimeni obungaka ngiyondlana naye mina lo. What about me? What about me? What about ubaba umunzima? Yehlisa umoya. Unchilo gogo for what? Yehlisa umoya. Unchilo gogo for ini ska? Uyamazi umama ukuthi umuntu onjani. She's never there. Uyasiflathela wena uyamflathela mina uthi imenzeni umama. Imenzeni. Khuluma kahle For what? Ska, is it all worth it? Amasithela ama-uniform ayanani ska. I'm not terrible mistakes because I didn't have anyone. Ngingachazele phela because I have no one. Akwazi ukukhulumisana nomntwana naye umenza understand ukuthi wakade wafika 4 days. Ngiya understand efikile lokho ngithi ngitshelani ukuthi uhamba njani alingitshelanga ukuthi uhamba njani. Okay. When was the last time usoba wena? When was the last time usoba? Menzokutshela inkinga zami uzongisiza ngani? Yehlisa umoya Thembi. So wathethe uzotshela ukuthi phela ngoba uyumama wakho ududa ngithi uyosenga umama wakho mamakhe mina sikhawu ngeke umbalele ngokuthi usengumama wakhe ukwazile ukuthi angivulele isifuba manje kwehlulani ukuthi litshele mina ke nami litshele nibe kwazi akilali ilungile lokuba kwazi ukuthi yini ehlupha umntanami akilali ilungile lokuba kwazi ungamjiki yehlisa umoya. Hayi phela liyacaphula angeke ngihlale lo mntwana endlini 4 days zonke lingangitsheli ukuthi kwenzakalani. Mbekezelele umama. Lehlisa umoya likhulumisane kahle understand naye uzokwazi ukutshela iside le story sakhe. Wakhethe mntanami ngicela uzame umamela umama wakho yezwa sisi mama khona udlule endaweni ezindaweni ezinzima. Ngicela umamele ngiyazi nawe udlule ubuhlungwini. Sikha ngizohlala phansi nomntwana umvulele isifuba sakho lo babili udinga ukuthi livulelane isifuba Themba bekwazi ukuthi uhlutshwa yini udlule kuphi nawe ubekwazi indlela adlule kizo ukuphila kwakhe ngoba ubungekho ekukhuleni kwakhe. Ya understand Sikha ngicela ukhulume nomntwana ngendlela right. Ngizolichiya Zohamba lapha. Hayi hlala manje. No Nkosi mfethu. Take it easy. Take it easy mfethu ungayithathi ngaleyo ndlela leyo. Ngeke kwenzeke ngale ndlela ocabanga khona nje wena ehlisa umoya mfethu. No Delani. I understand mfethu. Ayikho indlela yokuthiwa ngamosha ndoda. Ngabulala igazi lami. Ngachitha igazi lami. Mfethu ehlisa umoya. Ngicabanga ndoda, what if uThemba ngazi ukuthi unjani njengamanje? Angazi condition yakhe ukuthi injani. What if achona umntwana abantu? Relax man Nkosi man ndoda. Relax mfethu right usemla khona nje wena ehlisa umoya mfethu. Manje uyaphi manje susiyaphi? Ngiyahamba, kumele ngihambe. Ngiyabona uThembi, ngiyabona umama wakhe ngixolise. No. Lento ayenzi le. Ungafika ngale bekubizela amaphoyisa uzothini? Kuyabe ku right la. Ngeke akuxolele manje umama kaThembi mfethu ehlisa umoya ungayile. Akusisinqumo esiright osofuna ukusithatha. Ngicabanga ukuthi isinqumo esiright indoda ke kumele ibhekane nezinqumo zayo. Ngamosha I have to face my problems.
It's called taking responsibility for your actions. Ngiyahamba mina. Enkosi. Enkosi uyakhona vele ndoda. Okay. Njengoba usitsho ukuthi kumele sivulelane isifuba. Yeah, I think isikhathi leso. So ukuthi ngilami ngitsho nje into engikhathazayo kwezi umntwana la abekwazi ukuthi yini inkinga lami ngami ngokungayi ekhaya nje lazo zonke nje izinto nje elifini ukuthi bezihamba njani. Okay. Kudala sakhula ngibe sala lo mama akho umkhokheli. Yeah. Then mama beli ngojaha lakhe stepfather wethu. So ke stepfather sehlala khona ngale, mama ke wasesithatha sahamba sahlala khona ngale emzini ka stepfather belabantwana ababili. Abantwana labo ke bekunguMavis noKhuda. Mavis beleminyaka emikhulu kuneyami. Ukuda yena welingana lo malume akho umkhokheli. Then kuthe kunjalo sesihlezi uStepfather ngale labantu abakhe wahamba iminyaka nthi sengingu-form 2. Ukuda waqalisa ukunyenyela ebuye ekameleni lami lokulala. Waqalisa ukubuya ukuzolala lami engidlwengula. Wathi wasengitshela ukuthi ngingakhulumi, ngingatsheli umuntu. Yes, ngatshela umuntu uzotshela ubaba Khasixotshe, and sasingela indawo yokuhlala lapho. Sasingela indawo yokuhlala, sasingela lutho, sasithembeni uStepfather ngoba yena nguye wayelile elolutho. So ke uthe sokunjalo lami ngase nginanzelela ukuthi sengikhulile kuleli isisu sakho. Ngafihla saze sabonakala. Wazofika isikhathi uStepfather egula, wagula nje kwesikhatshana, wachaya ikhanda. Uthe echaya ikhanda waseshona. Wasekubuya ke abakibo eMpumalanga kwelakithi koBulawayo. Babuya basebesixotsha. Bathe besixotshile. In fact bengasixotshi nje uStepfather engakashoni engakaguli vele. Isisu sami sithe sesibonakele umama wanjaya. Wangichaya waze wangihlalela wangigcoba wangichaya kabuhlungu. Yabona wangichaya kabuhlungu mama. Ngaze ngagcina sengikhuluma iqiniso ukuthi ngadlwengulwa ngokuya. Kodwa ke bayishaya indiva indaba lebe lo Stepfather. Wathiwa ngingakhulumi ngoba ngingakhuluma ukuthi uzobotshwa. So ngathula lami sathula. Then ikufika isikhathi uStepfather wagula amalanga echaya ikhanda wasetshona. Vele kutshoneni kwakhe wasebebuya ke abakibo bazosixotsha. Wathiwa umama nguyokulele uStepfather. Sabuyela ke sahlala enqoweni. Yikho lapho wazalelwa khona wena Thembi mntanami. Yikho lapho wazalelwa khona. So angaye ngabhalisa ngoba nganye underage. Angaye ngabhalisa. Umama wathi ngoba bazombuza ukuthi kwenzakaleni. And lapho mabembuza awumele ngikhuluma ukuthi uhambe njani ukuthi abeseyakutsha. Of which into eyayingafunakala ukuthi yenzeke. So ilapho lami wathi wena usuzelo. Ngase ngisukuma ngathi ngcono ngizokuphandela mntanami. Asikho ukuthi ngakubalekela ngakuchiya ngoba ngangikuzonda. Hayi
ngasuka lami ngithi ngiyakubhekela ngiyaphanda lami njengomuntu osengumzali yikho kubuya kwami ke lapha ekhaya. Ngixolisa sikhaya ukukuphazamisa kunjawuzange kungitshela ukuthi ukudla waphele laphi komhlaba ukaze nje uzuzuzwe ngayo. Ngezwa umalume ubhuti wami umphoye sithina ukhona le uzwakalela kwele Harare usesebenzayo. Bathi usebenza ngaphi kanti? Bathi usebenza kwi-department ngomkhulu khona ngale. Lokho la khona la iwamcina uthiwa usebenza khona ngale. Ungumphathi nje khona ngale kwabakhulu. From lapho nje vele sisuka nje khona ngale Stefana sazaye ngaba kwazi ukuthi uMavis wayapi angikwazi. Angikwazi phela so ngiyaxolisa mntanami ngakho konke nje engakwenzayo empilweni yakho ukuthi ngisuke nje ngabi khona ekukhuleni kwakho nami ngazama ukuthi ngiyekuphandela njengomzali. Kodwa mama wanjiya logogo umazi ukuthi isimo sakhe sinjani. Kanye ngila ichoice mntanami. Kanye ngila ichoice ngoba la kwakumele kumele kube lokudla la ngimbheke so ngabona ukuthi ngcono ngimchiye lapho asale kubheke mina siyaphanda lami siyalidingela ukudla. Ngiyazama mntanami ukuthi konke kuhambe kahle suzungara ngizama awazi ulala ungahlanga thini elinyama ekhasho ukuthi ngiyathumeza ngize ngithumele ngaphakathi kwemanzi. Ngiyakuthanda mntanami ayikho into engithanda ukudlula wena. Ngiyakuthanda ngazama ukuthi ngibuye lapha eGoli ngizophanda impela la manje ngazitshela ukuthi angeke until ngize ngiyengena egodini ngizamela wena mntanami. Ngiyaxolisa Thembisile sengathi ungathola nje ukuxola enhlizweni yakho. Ngiyaxolisa phela. Sithi impilo izosifulela kodwa mnyameni wemisebenzi sathola into engelamusa. Wathi sekusiba nzima wathi yakuthula indaba inhliziyo yami yakhala kodwa mina ngavuma. Ngasala ngifihla inyembezi isaba ilizwi kagogo ngasaba lothando lwamanga ngesaba ukwephula ikhaya lawo mawu amabi angilandelele busuku. Mama ngilahlekile, mama ngilahlekile, nabambana lomfana yagqiba umfena. Oh mama ngilahlekile, mama ngilahlekile, akuduka ngililimele ngafika ngedwa ngabuya endlini kamawa wakhe ngahlala ngaphansi kwesandla sakhe kade ngikhala ngedwa ngifune intethelelo koko ngithi ngiyakholisa ngiphula imithetho yokuphila ngifisa ngabe ngilalele lapho mama esuka ekhaya.